Evo nas u novoj epizodi Minecraft Pocket Edition. Ponovo smo se vratili u Survival. I sada sam snimio 11 minuta i upao sam mi na pola snimanja. I zato sada moram ponovo, evo ukupio sam 14 irona i 3 ugljena i nisam više ništa baš posebno. Tu u našu kućicu da uđemo. Ajde da kraftamo onaj... Koliko mogu li torčeva i šta? Kako ne mogu? Ne treba mi to, nego samo malo. Pa zar ja nemam? Samo... Aha. Znači nije ono ugljen, nego ovaj... Flint, ja. Ja mislio ugljen umjesto... Okej. Što ovdje mi baš nije neka pećina za nalazak. Ajde da ćemo se vratiti gore, onaj ogromni cave. Gore sam i našao onaj... Ovoga svega. Ovo samo izgorilo, nije ništa ostalo. Ti ćeš mi dobro doći. Samo ostavi nešto. Super. Tebe ćemo odmah ispeći. Ako se ja ne izgubim. Tebe odmah ispečemo. Tako. Ajde da vam pokažem ovaj veliki cave vamo. Samo malo. Da ja vidim da mi nema ovdje irona po zidovima. Sam ovdje baš našao puno irona. Ili gore. Sad ću vam samo na brzinu pokazati koliki je ovaj cave. Baš ima prostora u njemu, ono, ogroman je. Nešto mi govori da ovdje ima nečeg. Ništa. Vraćam se gore onda. Još s ove strane da vam pokažem. Dolje sam našao irona puno. I to je to. Ali baš ima puno prostora u njemu. Ajde da ovdje iskopamo. Ili prema gore. Ajde ovdje. Toliko prostora ima da ne znam. Nemam pojma gdje da kopam sada. Krepo mi ovaj. Ništa ni tu nema. Ovdje neću ni pokušavati jer će mi ovaj pijesak sve zatrpati. Tu nema ništa. Koliko imamo kamenja. Samo malo. Da idemo ovdje. Možda ima nešto. Sami granit ovaj. Ali njega ima. Baš je ružne boje i ne zanima me nikako granit.
I možda mogu napraviti nešto novo. Ništa baš novo. Što je ovo? Iron. Redstone. Evo, baš mi treba redstone, bi mi dobro došao za kompas. Je li ovo meso gotovo? I tebe ćemo spremiti ako mi zatreba health. Nisam nikad ovdje kopao, da vidim. Ovako mi dobro izgleda. Zapravo ide da stavim onaj drvo neka gori. A ne mogu to. Ništa, ajde, nastavit ćemo kopati. Kako me žicira ovaj pijesak, ovo je. Da nastavit ću ovo. Ako ne prođem na drugu stranu, a vjerovatno hoću za 3 bloka. Kao da sam rekao za 3 bloka. Evo tu ćemo, ajde. Na početku cave-a niko ne posumnio da neće biti nečeg. Možda ima. Za sada ništa. No, sad sam svijeću. Baku ne svijeću. Ja opet prođem na drugu stranu. Ništa nema, dobro. Ajde onda da vidim. Eto ide. Idemo onda gore. Idemo kući sada. Dobro, ovu smo epizodu, ljudi moji, ovu epizodu smo kopali dolje, tražili rude, a sljedeću ćemo epizodu da sječemo drva ova. Ajde. Tako. Tu smo stavili staklo. Super. Evo ga. Dobro, staklo smo kraftali. Šta mi još treba? Stavimo. Neću to štrošiti. Ne mogu znači staviti. Ajde da spremimo. Sebe, ti mi ne trebaš. Ajde zapravo ostavit ćemo ovo jedno. Ovo. Ovo. Isto tamo.
Pijesak mi isto sad ne treba. Imam stakla. Tebe ćemo skloniti. Tebe. Tebe. I šta još mogu skloniti? Ovaj granit. Ova mač. Dobro, imamo jedan mač tu. I to je to. Sad imamo mjesta u Venturiju. Ok. Šta je sada? Dobro, je sada vratimo ovaj difficulty. Dobro, da pogledamo, van je su zombi izašli. Nisu još. Dobro, eto, rekli smo u ovoj epizodi smo gledali, znači, kopali dolje kopali smo rude. Evo, u sljedećoj epizodi smo rekli da ćemo sjesti drva, ali neću, rekao sam već u epizodi ovoga Creative Moda, što se sada prenosi na YouTube, sam rekao već da neću baš snimat Minecraft neko vrijeme, pošto je malo dosadilo više. I eto, to bi bila epizoda 17, ja mislim da sam u pravu. I eto, pozdravljam vas do sljedeće epizode Minecraft Survival Moda. I to je bilo sve za ovu epizodu, ljudi moji, i vidimo se.